Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpakada akon lakay, masapa ak ngaglako ita. Ijay sentro ka di manan ti paglakwam, bakit? Wen, at least ijay, nalaka ama ibus tilakok taado ti gumatang. Agan anad ka, bakit? Pasensyakan. Sipod na aksidente ak. Kat saan ka mo't na matulungan nga glako. Anya ngay nga rod ti maaramidan ta, kat saan kamot ang makapagna. Siyak lang ti mangisagana iti kanan lagi ti baboy. Tapno ilutom laangan into nagawid ka. Sigurado ka? Wen, bakit? Isaganam laang ti galipat. Sige, irwar ko nga rodan. Ayun gayam, numala daw ak nga agawid, mangal daw kan tulatan. At dahin saganak amakan iti lamisaan. Agyaman ak iti anos mo, bakit? Oray kastoy ti kasasaad ko. At dinak pinanawan. Nakasapsapa ka manan, prisay nako. Wen ata isopay ti mailakok nana. Di agmay sa manan nila kay mo anabati di tabalayaw. Kapilitan anana. Madama agal-galipon na ti ilutok to akanin ti baboy mi. Nagasat launay nila kay mo keng ka tanagagat ka. Sipod na aksidente kat si kalaangan ti magmanggad. Ay nawaw, kasapulan anana. Awan mo ti sabali anam namaan mi no di ti bagi mi laeng. Kasta aggagay tapno saan nga agbisen ti pamilya. Nana, pakikita yun tuman nila kay ko. Ang mga numaladawak nga agawid kat maliwayan na timangan. O sige. Ayun gayam, ang mga nuaddaam mo yung agkasapulan iti baboy, nana. Ilakom ti baboy yaw. Kumaan no adda bayer, nana. Ni Miguel ijay laod. Agsapsapul da iti baboy. Kasaritak taw, naawan pa'y nabirukan da. Okay, nana. Ibagayo latan akong takandak no awan pa'y nabirukan da. Si kalaang ti tao dito'y balayaw, Manong Martin. Wen, ading ko. Ti asawam ngay. Naglako man ni Jesentro. Ay nawaw, kasta ti kasasaad mo. Ngampan panawan na ka nga agmay-may sa dito'y balayaw. Agawid mo't lang dayjay kalpasan ti panaglako na. Ay, saan ang mabalin ti kasta, Manong? San mo da masapul nga dakadwak dito'y balay, ading? Amok pa'y matar aramidag. Sa anak lang nga makapagna. Ngam kasano no adadakas ang mapasamakin ka. Ammo na lang arudan a kasta ti kasasaad mo, kasta pa'y laang ti aramidan na. Anya a klase ti asawa day di apresi. Angat ko nam, manang Birma. Adumot gayam ti baboy da Manong Martin, Walter, ading ko. Anya? Kunak tupay kat. Ada kwarta dagijay nga agasawa. Saan lang ababoy tinakitak ijay. Adda pa'y motor da sika. Dua tinakitak. At dapay nalaw adagada ko ng amanang. Anya nga tano yawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Apay kumamay. Tadatan ti mga iwan kenkwana. Saan matla ang ama asikaso day jay apresi ti kabsat ta. Ngamin, busy nga agbirbirok iti kwarta. Anya? Angam sakbay nga alaan ta ni Manong. Ibagata abingayan dati kwartada. Panag ko ng manang. Ato ang tatikwan tatagi dyan. Sigurado day ta. Ado ti sanikwada kat. Kat no adda pa'y tricycle nga ipagpaboundary da. Didakil do tibingay ni Manong Martin. Sigurado day ta, ading ko. Iso nga yawid ta ni Manong. Tapno mairanod ta iti kwartada. Conjugal property mo't dagi jay. Adda karbangan ni Manong.
Kumusta ti panaglakaw, presay? Kasi ti Apo, naibos matilakok na na Carmen. Ay wan gayam, ada isuyukin birma nga ipagmaw, saan kaday? Ay, saan ko akaalaan da nga ipag ko nana? Rupat kwarta ngamin. Apay ana sa ludsud yun, nana. Amom kaday, anapan dita balayo itay awan ka. Ay nawaw, awan mo't nadakdakamat na kanyak nga umay. Pasekrito siguro Ay, anyaman nga tanti inaramid na di tabalay. Day tatijak amaw. Basta nakitak-laeng ang nagturong di taayan nyo itay. Sigurado ani birma day jay. Una yan, at namanin siguro ti plano day dyan nga aramidan. Kasaritam nila kay Mau. Isulaang ti makaamaw no anya ti inaramid ti kabsat na di tabalayaw. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y balayo, ipag. Anyat masapol mo, Berma. Alaan may ni Manong Martin. Yawid may, di balay. Ay nawaw, iti anya aga po. Imayak dito'y balayo idinaminsan nga aldaw, kat nadanunak ni Manong nga agmay-maysa. Di mo matgayang maasikaso ti kabsat may. Naira na laang nga awanak dito'y balay, idi may ka, tanaglako ak itinatang ijay sentro. Day tangarod kat. Busy ka iti trabahom. Di mon maasikaso ni Manong. Isu anasay sayaat no itad mulatan ti bingay na kadagiti sanikwayo. Taag naadlatan iji balay. Itad mo ti bingay na kadagiti conjugal property yo. Day tati saan amabalin, Berma? Conjugal property mo't ngay bagbagam. Ay nawaw. Kaasimat ni Manong no di mo maasikaso. Saan ko abinaybay antikapsat yun niya? Nasayaat ti kasasaad na dito'y balay. Masurunak. Saan akayat ni Prese nga agnaad ni Manong Martin dito'y balay? Ay nawaw, apay ka naw. Kidi lamot nga rod masikasaw. Jackman ammo iti dayjay nga ipagta. Sos, kasano nga rodan day tamanang? Amukon. Iranata ti mapan iji balayda no awan ni Prese. Kasano nga'y amaala tayo tibingay ni Manong kadagiti sa nikwada? No saan nga itad ni Prese ti bingay ni Manong? Idarumta. Saan mo't amabalin abukudan na tinagrigatan da adwa idi napigsapay ni Manong? Ay kat panunutom nga rod anay imbag-ang. Manya taramidan tamanang. Wen, iyawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Ilaban tamot asawa laang dadya apresi. Data ti pamilya ni Manong. Sa dino ti pangipanan nyo kanyak, Berma? Sa dino kumapay ngay, iyawid da ka iji balay. Ay nawa, apay nga iyawid dak. Kud dito'y mo't ti balay ko. Nakakaasi ka mo't ditoy. Saan mat? Ay na, di kan agpatangkan, Manong. Ammo may anapat patag ti kwarta iti dayja apresi. Di na kan tupay maasikaso. Anya? Ammo na akasta ti kasasaad mo. Saan ka ang makapagna? Ngam tilakit din papapanan na. Iba't bati na ka ngagmay-may sa dito'y balayo, Manong. Basa apol nga agtrabaho ni Prese. Tapno at dalamutan mi. Ay na, no imbagak nga agawid tayo, agawid tayo. Ay na, di mon kontraan ti plano me. Tano adadakas ama pasamakin ka, ang mga no panunutan pa'y ti sabali at tao abinaybay anda ka. Walter! Walter! Umay kan tabagkatom ni Manong Martin! Talagang awanan ba inday dyan nga ipag ko, nana? Anya tinagsaritaan nyo, aya. Idi na minsan ang nagsarita kami, kaya't da nga iyawid ni Martin ijay balayda. Dadyak kanumot maasikaso. Kati kaya't da, pagbingayan mi nga agasawa dagiti sa ni Kwame. Amangan mat, nutila ang kwartayo kan Martin ti kaya da. Day tamo lang ti atapot, nana. Conjugal property kung kunanakit din kanya. No talaga ati pagsayaatan ti kapsat dati pampanunutin da. Di aywanan da, nga uray awan ti kwartana. Kumaa, ngam sabali mo ti kayat da, nana. Agraraman mo dagitang agkapsat. Pag intirisan dati saan damot asanikwa. Kaya't ko ang makasarita ti asawa. Saan akayat ni Manong Martin ti makisaritakin ka?
Saan anasaya at abasta inalayulatan ti asawa? Ay nawaw, nalipatam samat nga asawa kalaan. Da kami ti kabsat na. Martin! Martin! Di mon ipilit ti kayat mo. Idispus mo kit di dagiti sa nikwayaw, taitad mo ti bingay ni Manong May. Ha, talaga arupat kwarta kayo anya. Ay nawaw, tada kami pailaang ti pangibagami ti kasta. Di mo lang arudan maaramid ti responsibilidad mo kas asawa, kasta pailaang ti ibagam. Man manaw. Kahit kung dagawi di balay. Dito yung ti balay mo, manaw. Ang mga nusap sa pulan na kung asawak. Isumot lang, adi na ka maasikaso day ja appraising. Kanayon na kamot gayam apanawan iji balayaw. Wana, tabisi iti trabaho na. Dito yung ti pagnaedam, tada kami ti makamukin kan manaw. Layta ti saan ang mabalin? Di ka man nagpatangkan manaw. Ay nawaw, anyat mapaspasamak ditoy. Kahit kung dagawit Berma, itulod na ko ni Jabalay mi. Dayta ti saan amabalin, Manong. Urayan tayo laangan ti bingay mo kadagiti sa nikwayong agasawa. Anya? Nakasaritam ka di ti asawam, presay. Ay, saan nga rod na na? Ay nawaw, sa bali ti ugali dagita akakabsat na. Tibingay na tisang kaibaga dagiti kakabsat na nana. Agpatulong aksan kan ni Kapitan. Amukaw no anya ti aramidem. Anya ngay nana, Di mo it-itit ti kwarta daw dawatan da. guraan dakdagi jay anana. No talaga nga isakit da ti kabsat da, ay wanan da nga uray awan kwarta na. Sipod na aksidente ni Martin, kat sikamat tinang ituloy iti negosyo yo. Wala na. Siya kung tinagtrabaho, sipod na aksidente ti asawa. No kasta nga raw, bay ampay laang ti asawam, iti puder da nga agkabsat. Ay, sige ang arod, nana. Ado ti sakripisyo, iso nga madumat ti sanikwayaw. Ilaban mo dagiti nagbanlugam. Di ka agpaabak iti ipag ken bayaw mo arupat kwarta. Di kayat mi ama pasamak kat alaam ti bingay mo kadagiti sa nikwayo ka ni Presay, Manong. Saan na mabalin, Berma? Apay asaan kat legal mo ti kasaryo? Adda karbangam kadagiti sa nikwayo adwa. Nakababain mo't ka ni Presi. Ay nawaw, anya ko matipagbainam kat nagbannugan nyo matday jay adwa. Kaduan ka dagiti sa ni Kwame kat ni Presi tigimatang. Saan kumot ngamin ataw dawaten titulong yu kay? Ay namanong, talaga adi ka agpampanunot. Kunsun kami langking ka. Nasayaat mo ti kasasaad ko iti den na ta asawa ka. Apay ang masapul nga aramiden yu ti kastoy. Anya ngay, naila ko mon dagiti sa nikwayo. Mabalinan ang maala ti bingay ni Manong. Uray piso, awan maalayo kanya. Ay nawaw, ammom ti kunada a conjugal property. Ni Martin, ti kayat ko ang makasarita. Ay, di ka makaaw-awat mat. Ijay balay ti pagnaedan na, iti kasta kat maasikaso may. O sige, nukasta ti kayat yo, saan ko akontraan? Kat, itad mo lang nga rudan ati bingay na. Nupod no ti panangisakit yo iti kabsat yo. Aywanan nyo nga rod nga uray awan kwartana. Anya? Saan asyak ti gulgulwan nyo? No diyo kayat nga idarum kayo. Makabungan ng dinapanabas. Nga mawan latamot ti itad ni Presi abingay ni Manong Martin. Ay, wan nga rod. Saan mat ngamin nga agpaabak ti loko? Anya nga ro teramidan ta ita. Diyak mo. Ti amok kat dakkal ti ornong dang agasawa. Apay nga ro di na itad ti parakin ni Manaw. Ay, wan nga rod Saan mat ngamin ang mabalin nga agpatulong ta ije barangay? Tano agsao ni Manong, sigurado ang mabaliktad ta. Noon maglagam ti maganap ta. Isubli talatan ni Manaw. Ay, wanan Saan mat ang mabalin nga agbanbannog talaang? Agsagana kan, ta isublida kan iti asawa, Manong. Itulod na ko ni Jabalay mi. Wan tawan mo't ti ipakanmikin ka. Di mo mat ngamin alaan ti bingay mo kadagiti sa nikwayo, kat conjugal property mo't dayjay. Agyaman aklaw na yung ating ko.
Makaawid ak matlangan. Awan mo't sir-serbita asawa mga ipanpanakkel mo. Nasayat at tao ni Presi, Berma. Kasya iti nasayaat. Di nanto pa'y maitag tibingay mo kadagiti sa nikwayo. Apay ngamin nga pag-interesan nyo ti sa nikwami aya. Bayan nyo ada kami tag-desisyon para itibiyag mi. Takabailan mi pa'y mat. Kunak man no concern kayo iti kabsat nyo. Isubli yung lagayam dito'y balay. Ay di nakman pagsasawa na kasta. Awanan kakit di iti bain ah. Ay nawaw, siyak pa iti awanan bain ita? Katno da kayo ti kontrabida iti biyag mi nga agasawa. Ahaw, amok ah. Kayat mo abukudan ti kwartayo. Di yun lang amin naala ti kayat nyo, iso akasta ka. Guston, di kan sumanao. Kunamlan asino kamat nga agsasao dita. Nakalaslas tog kalaunay mag. Epektive anya. Epektive launay na Carmen. Madlaw mo nga men at ti kwartayo ti kalkali kaguman dagiti kabsat nila kay mo. Agraraman dagi jay nga agkabsat. Pag-interesan da, tinagrigatan mi nga agasawa. Ang tinapatag ita ket nangabak ka. Anya ti imbaga ni Martin keng kangay. Tibingay na kano ti sangka ibaga dagiti kakabsat na nana. Naimbag man ta di da nagdaraw. Amuda ngamin ano agsao ni Manong da ket mabaliktad da nana. Ay talaga ang mapadaksan da no ipilit da ti kayat da. Bareng makaamiris matandagi jay nana. Naturad nga agsao ni Berma. Ngam amok ang mababain day jay kanya. Pagyamanan iti Diyos, ta saan ang nagbaligi ti panggap da amang perdi iti relasyon yung agasawa. Tapno matagi kwada dagiti sa ni kwayaw. Ay, nawaw! Tanangem ti garaw kan panagsasaum iti asawa ti kabsat mo. Di mo apalan ti sanikwada. Ngamin, kukwada dayjay. Nagrigatan da. Katno kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan aday tamang namnam ay laeng ti araramidem. Iti kasta, awan to ti pakaybabainam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrobwata kon lakay. Ay nabaw, kasta ti kawas mo ang makimiting. Uy, lakay. Adda ka di parikot. Panagkunam ka di kat may bagay ken kat ti kasta kawas mo. Ha? Agkita ka ti sabali abadom dita, tagpulis ka. Nakababain ti kasta kawas mo. Awan mo't makitak ama di itibadok. T-shirt kan islaks laang matiin suot ko lakay. Basta, agpulis ka. Diyan kumadisin ti akita na. Na, saan mo't a-revealing ti kawas ko lakay? Saan nga rod ang makaayayo iti mata? Anya? Awanan ti ado asaw. Agpulis ka kit din. Anyan tulangan ti panunutan na iti kalugaran tayo. No kasta ti kawas mo arumwar. Ang mga no panunutan da abaybayan ka. Alawanan, agpulisan, tapno awan ti ado asaom. Ang mga no, saan apagayatan ti Diyos ti kasta akawas mo? Kunam tumanan kanya, nga oray presentable mo tinsuot ko. Ay, nawaw! Apay akasta ti kawas mo, Mari Cristi? Oh, apay ka di mare.
Nagbara ti panawon, ngam naka-jacket kakit din iti napuskol. Isumat nga rod ti kayat nilakay ko, Mare. Ay una yan day tang asawam. Ang mga no inraman naman ng ti Diyos. Ay, dandani, Mare. Ay, jak amo no relihiyoso nga agpaiso. Wano ar-aramatan na lang tinagan ti Diyos tapno kasla iso ti kangangatuan kan kalalaingan. Ay, jak man amo iti asawak, Mare. Ado ti amamok a relihiyoso ngam saan damot akasta. Saan daan nakalaslastog nga agsasao. Naku nampay, Mare. Nilakay ko laang mantikas jay. Kaya't nakano nga ibingay ti sao ti Diyos. Ngam, hay, jak amo, Mare. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti meeting tayo, Mare. Agrubwat takit din tapno saan ta amaladaw. Ginatang magayam ti anak yu ti daga nga ilaklako da ije amyanan, tatarino. Uy, nakaw. Ken madama nga agpatpatakder da iti balay da ijay. Wen nga rod, nakitak tipos ni Miriam iti Facebook. Ay, impos na gayam. Wen tata, kamaudyanan na, nagbunga matan dagiti sakripisyo na. Ado, matinagdalanan na, sakbay ang nagatang na dayjay adaga. Wen nga rod tata, da kaminto ti sumaruno. Iparinubit mi met ti balay mi. Ay, palawain nyo pa'y Kastamat lang ti plano mi tata. Anya nga minan ti gatangan nyo. Sardinas kuma, makasilsidaak matan iti sardinas. Anya abranti kayat yo tata. Konformidad, agpapadamot lang amin na sardinas. Apay kanumat akasto iti ipupos ti putot ni Tatareno. Ay, nawaw. Anya ti impos na aya. Ti balay nga ipatpatakder da Ay, katbay ate ipos da. Kukwada nga rod. Apay, masapol ka di nga ipos da amin. Na, apay akas tamanin ti panagsasaom. May parbang nga rin ti kasjay. Pagayatan ka di ti Diyos ti kasjay. Iraman mo man ngaminan ti Diyos. Sa bagay, anya nga minti amura kita, kat di damat agbasbasa iti Biblia. No agsasao ka, kasla si ka ti kangatuan. Pagayatan nga tamat ti Diyos ti kasta nga aramid mo, ha? Basta siya, amok ti Diyos, may saak ang namati. No umapal ka, di mo iraman ti Diyos. Self-righteous kamat amaysa. Tidamag ko kat adda kanupay mo't balance ni Miriam, tata. Wayne, pudnaw, tinadamag mo, Alex. Apay nga ro, damasapol nga ipos na iti Facebook, no saan mo't gaya fully paid. Di ka maawatan, baro. Sana may parbeng ti kasi nga aramin, tata. Sana may parbeng, ta sana pagayatan ti Diyos, kasta ka day. Amuyo mo't lagayam. Apay di yung bagbagaan ti anak yaw. Asino ka kuma amang ibaga iti kasta, mamaatyak mo't iti Diyos. Ngam saan kung ipanpanakil day ta? Saan ka nga okuman ti padak a tao? Di yung amo tilawlawatin nyo, tata. Saan tayo nga iraman ti Diyos kadag iti kilaw nga aramid tayaw? Diyak man amo ka na kayo? Da kayo lang arudan ti matultulungan tapno saan kayo amayaw awan? Kasta kayo pa'y mag... Anya tinagsaritaan nyo iti dayjeng Alex, tatarino. Nagadumanin ay ti bagbagana. Apay kanumanan? Isukin kwa na ti dagaken balay nga ipatpatakder ti anak kao. Ay nawaw, kasano nga issue? Saan apagayatan ti Diyos kung kunanamanan, tata? Amumon Ay nawaw, no agsasaumot day tatao. Madlaw asaan anaragsak kadagiti naragpat ti pada na atao. Ti kayat na siguro akat iso ti bida. Pudno launay day tatata, usaran na pa'y ti Diyos. Aramidin na ti amin tapno iso ti istaring. Maring agnakam kumamit din Maasarak mo't ngamin iti panagsasao na numaminsan, takunam na nasinaw. Namate iti kunana, ngam nakalaslastog nga agsasao. No para kanya, katpeke day jeng Alex, tata. Saan akas di ti adda iti Biblia? Saan akas di ti aramid ti pudno anamati? Si kamanud ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay ka naman nanang. When ta feeling superior ka kano ngagsasaw. Ay nawaw, asino tinahibaga?
Isuda. Anya, dakas ka di aya ti mangibingla iti sao ti Diyos ita apanawan. Saan matkit di adakas? Ngam no sobra ang mati agsao. Sa bali matan asaritaan na ita anak ko. Di dala kaya ti makorektar na kita at tao. Awan ti karbengam amang ukom iti padam at tao, anak ko. Aramidag lang mo ti amok ahostaw na nang. Saan nyo kumamat at tagidak sunday ta Na, apaya kas tati kawas mo lenay. Ada ka di parikot, Alex? Ti paldam, ti parikot. Naimbag man, tayo manugot nila kay mo kas tati isuot mo. Ay nawaw, awan mo makitak ama di iti kawas ko. No na mati kakas kanya. Maawatam, ti kayat ko asawin. Ni level mat ti paldak, saan mat a revealing. Ay, awan mo. Kasi kamot, no palubusan na kanila kay mo. No istrikto ka launay kinibakit mo, di na kam iramraman kan lakay ko. Sa bagay, anya ko matiam mo nila kay mo, may papaniti sa uti Diyos. Saan agapot agul ulimak kami laang, kat saan kami anamati iti Diyos. Saan kami laang nga main akas kang kaanalastog nga agsasao, kan usaran na laang tinagan ti Diyos. Ay nalay ni, agbasa ka man iti Biblia, tapno ammom ti tangtang abon. Manggag ijay balay tinagsaritaan nyo kan Alex, Lenny. Wen ata nakapigpig sa nga minti sa una dayjay tata. Ay, pagparikotan na lang amin ay. Ammumot dayjay lalaki. Relihiyoso ko no. Kasjay ay ati aramin ti namatay. Pakibiyangan na amin. No nadalaos ti intensyon na. Ibaga na itinasayaat ka na tayaw. Di na mapanunot day ta ata ti amuna kat isu ti kalalaingan. Isu ti kangangatuan. Pagbalinin na tayo payan nga anya. Isu akatawaan ti daduma akalugaran tayo ti ibagbagana. Ta sinubraan na ngamin. No agsasao kasla na dalos. No ukuman na tipada na atao kasla perpekto. Sa pala ko maata maamiris na mutan na itabindot na. Amo mare, maasarak launa yun kanilakay mo. Apay nila kay kumare. Kunamlan asino akangatuan no agsasao. Agraman biag mi kinilakay ko kat pakibyangan na. Pagparikutan na laamin abanag. Anya? Nakita na ti kawas ko iti na minsan. Kat nagado ti sa una. Kat presentabli mat ti kawas ko iti dayjay nga aldaw. Kagurgura ti Diyos ti kasta. Kuna namanan, mare? Kaslakas jay matlaangan na amaray. Ay na, talaga amang ibabain day tanga asawa. Ipagarup na a perpekto. Wen nga rod mare. Pagbalinenda kami matan nga anya iti kasdi apa nagsasauna. Kas kang kwa na, namati kami mat iti Diyos. Ay, sabali nga rod ti ugali day jay mare. Siyak pa yun ti agmain iti kasta nga aramid na. Saan amasapol apakibiyangam ti biyag ti padam a tao si ka Alex? Pakibiyangan? Saan ba't Saan laang animari Lenny tinangaramidam iti kasjay? Kaadwan ka dagiti kalugaran tayo ket ado ti reklamo dakan ka. Saan lang kami na namati na kita? Iso akasta. Ni da maawatan ti ibagbagak. Ay nawaw, pag ko naamat asaan daan na mati. Madlaw mat iti garaw da. Naa, di mo ammo tilaw-lawatam Alex. Amok ti ibagbagak kanya. Ibingbingay ko lang tinaadal ko kadakwada. Ngam di damot kayat ti dumngag. Kasano ko maapat dyan da ka, kat kastama nga rod tiwagas mo. Nalastog ka no agsasao ka. Pagan ano da ko maadenggan nga itinalastog akaskan ka. Siyak pa'y gayam tinalastog. Wen ata di mo amo ti pagluglugaram. Mangibabain ka launay mo't. Panagkunam ka di kat maragsakan ti Diyos kan ka no kasta ti aramid mo. Sa di daw ti papanam Reynaw kabsat. Itayan ti anak ko ijay amyanan kabsaat. Ah, nalpasan ti balay da. Wain, nalpasan. Kano nga rod nga iti house blessing. Awan pa'y mat nadakamat da. Saan ko pa'y idi anak kasarita, ta addada pa'y lang iti simbaan. Mayat day ta. Naragsak ti biyag no adda Diyos iti biyag tayo. Pudno launa itanakunam. Ayun gayam, magbagaan man jay anak mo kapsat. Ah,
Apay ni Alex. Una ta self-righteous might. Kanayon na nga ibaga ang namatay. Ng basura mo tirumrumor kingiwat na. No apay nga may napagparikotan na amin ang makita na. Agbalbaliw ka man, Alex. Anya? No kayat mo nga ibingay ti sao ti Diyos iti pada matao. Aramidom day ta, babaen iti nasaya at awagas. Di ka agsao akas lasika ti kangatuan ta nakababain. Nagipulong daman siguro kada kayon. Pudnumat nga min ti bagbagada may papanken ka. Dakas gaya man ti mangibinglay iti sao ti Diyos. Italangan ang muwak Saan adakas no kayat mo nga ibinglay ti sao ti Diyos iti pada matao. Ngam di mo nga min sobraan na. Di ka agbalin feeling perfecto. Kaaduan ka na iti kalugaran tayo kat non-believer na nang. Isa kasta. Sakitin da no da may baga kadakwada. Ay talaga amakangag ka takam malima nga mintar aramidam. Agbalbaliw ka tapno saan da ka akatawaan ti padam a tao. Apay ko mga agsakit tinakam mo kat pudno mo timbaga ni nanang. May sakamot, Kristi. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggam asaw. Ipagarup mo akanayon asikati husto? Kasta tinamati nga ipanpanakkel mo? Agtal na ka mampay. Makaring-ring ka mo. Di mo kaya't amangag tibagbagak na amom akam mali ka. Pangasim man. No talaga kamitlaang, isurum ngamin babaan itinasaya at awagas. Di ka agsao akasla perpekto ka, takasano apatyanda ka, no kasta ti aramid mo. Kumam ti padam at taong. Adumanan ti impos ti anak yu iti Facebook na naton niya. Ay, talaga nga awan denggen na asaw. Maipapan iti Diyos mo ti bagbagana nana. Agkalintigan man ngaminan Kaya't yu abuyaan nana. Saanan balasan ko, nakababain lakit di ti kasta. Ibagayo agbasa man iti Biblia nana. Nangatulauna yung ti panakita na iti bagina. Kasla perpekto. Wun, bagbaga aktumanon, numapanak ijay balayda. I-delete mo man dagiti in-post mo iti Facebook, Alex. Ita niya aga po delete ko na nang. Aging ga ka dita, kat di mo amon no apayakas jay dagiti kalugaran tayo kan ka. Awan na mo kabasol ko niya. Ay na di ka man naging dadalaws. Amom no anya tinaramid mo adida na gustuan. Dayta pa nagsasaom ti parikot, Alex. Ay nawaw. Oh, at daginatang ko a Biblia para ken ka. Ha? Ay, ano kumamot na ita na nang? Agbasa ka manun. No adda ti di mo naawatan, agsaludsod ka. Tapno saan mo manen ama misinterpret dagiti mabasbasam dita. Anya? Mayat ti isam mo ita Mari Kriste. Una, tamano abulanan nga awan ti isyo nila kay kumare. Ayunan niya. Awanan tinangag ko nga istorya maipapan kang kuana. Saan mo ten akong conformity pupos na iti Facebook, mare? Ay kat very good ano nagnakamutan Mare. Sapay la kumata tuloy-tuloyan day to'y, mare. Agbain mat siguron Mare. Talaga nga masinson ti biyagyo tatareno. Anyat ti kayat mo asawan, Alex. Nakitak tilugan nga impos ti putot yo. Gimatang dagayam tilugan da. Ay way, narigat kami ti biyahe iti ayan da. Isa napilitan na gimatang da. Gusto tapno ada service da. Way, ada pakilugan na mapan makimisa. Saan kayo na mabannog ang magmag na tata? Makadlawak Ha? Awan meten tinsawang mo negatibaw may papan itilugan da. Ha? Deserve da ta nagagat da tata. Si kakadiday ta, Alex? Ni tata rin umat. Siyak na ito yan niya. Brand new Alex, tata. Ay nawaw! Kas namati, saan adakas no isuro tayo ti sao ti Diyos iti pada tayo a tao. Ngam kuma,
ibingay tayo babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga ka day, asaanan ang maurnos ti parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko, Chere. Saanan nana? Amangan numaalapay day ta iti nasaya at asaritaan. Saan ko na lang arudan, nana? Da kayo pa'y lang ti makaamo iti apuyo, taag trabaho ak iti syudad. Amangan numarigatan ka ijay. Ay nawaw, ad-adda ang marigata na no ag naedak pa'y lang dito'y balayaw, kat nagwin naswas kamin iti anak yaw. Ala, addaken ka day tabalasang ka. Ay won, talaga asyak ti ag desisyon para iti bagik, nana. No apay ngamin amasansan ti panagapayo ken ni Harold. Kasano? Katkas jay mat ti ugali ti anak yaw. Makauma, nana. Di kay madanagan, tauray adayuak, mangipaw itak iti sustento ti anak ko. Masapaw, lagpasyudad kaya, Chere. Kasapulan taawan mo't pagtrabahuak dito'y lugar yu, tatang. Apay ngamin ang pinanawam ti pamilyam. Ay nawaw, kay bagbagak laang anagwin naswas kami kini Harold. Kaasi ti ubeng iti kastangar aramidin nyo adwa. Saan asyak ti ayan ti biddo, tatang? Nagpasikog ka. Ita, ipaaywan mo iti ina ti ex mo ti anak yaw. Kasapulan nga rod, tatang. Kasano ang makatrabaho ak no awan ti mga awir iti anak ko ngay. San laeng kumaati bukod mo ang pagsayaatan ti panunutem. Amok ti aramidak, tatang. No agsweldo ak, mangipaw itak to iti sustento. Tapno di damat ko na. Narigat kami ngamin nakasarsarita no daduma. Saan nyo nga amo ti pagdaldalanak? Isuad di kay agsao akas tatang. Saan mat amabalin nga itugot ko ti apuyo? Tauray da kayo kat busy kayo mat. Ay nawaw, anya ti aramiden nyo dito'y dagos ko, tatang? Nangyega kiti nateng para kin ka. Naggapgapuan nyo aya. Kadwak ni pari pilaw. At dalaim may may ginatang dito'y syudad. Mayat gayam ti timing ko tawan ti trabaho. Kaano nga agawid kayo ngay? Inton malimit laeng. Ay un gayam. Kumusta ti apok ijay? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay, tatang. Nang ipawit ka iti kwarta para iti anak mo? Nalpasan amok ti responsibilidad ko anya. Nasaya at magnukas da. Awanin ti plano mamakisinublan kini Harold aya. Awanan. Nukas na ti kulam, yan niya ngay garod. Awan maramidak no talaga adi mo kayat. At daman kami ni Jerry Jesu at nanang. Wen ta ijay ti pagtrab-trabahuan na Harold anak ka. Anya? Iso nga adda maipawpaw it na para iti anak yaw. Anya hindi trabaho na dyan, nanang. Sinaludsod ko ide, ngam di namat iba ganoan niya. Amangan mo't no. Ay na Harold, di mo man pagpanunutan iti dakas ti ina ti anak mo. Amok ti ugali day dya babae, nanang. Kan may isa, apa adi na ibaga no anya ti trabaho na ijay. At nakadilim-limod na. Mabain la siguro amang ibaga kada tayaw. Narigatan, nanang. Ang mga no di tayo amo, kat nagtaod iti illegal ti kwarta nga ipawpaw it na para iti anak mi. Awin gayam, agdato nakandani ka, nanang. Ay nawaw, agdaton ka iti sa bali a babae, kunam.
Alanganan mo't lang agsinublan kami iti dadya, Cherry. Pangaasyo, tadiyo kumalapdan ti plano, nanang. No, kilaan kan ka. Papel kumapay ti alaan ta, Danica. Ay nawaw, saan mo't amasapol nga ang grande ti kalay sata? Sigurado ka, amangan no apaanak to. Tinapatag ka niya kat legal ti panagden nata. Agyaman naklaw na itamaawatan nak, Danica. Siyempre, jakmat kayat ama sayang ti kwarta nagbanugam. Day tati kahit ko kain ka, man nakaawat ka. Sa nakas iti ex ko, mahilig day iti bungga. Iso ka di ti makagapo, no apay nga agap-apa kayo? Wen, tila da paggasgastusan lang amin. Inton maibus ti kwarta, siya ti pagpupudutan na. Di ka madanagan, ta sa anak mo't akasta. Mangala kamin iti papilmikin ni Danica, nanang. Ket numalpas day ta, agnaeden ni Danica dito'y balay no manugot kayo. Saan mo't kit di adakes no kayat yu ti agnaed dito'y balay anak ko. Addala kayat ko amamuan. Anya day ta, nanang. Maaklon na ka nga ta, oray adda putot mo. Ay nawaw, napagsaritaan min kin Danica ti may papaniti day ta banag, nanang. Maawatan na ka kaday. Ni nanang nga talaga. Mangala kami kadi iti papilmi no saan. Nasaya at mat nga rod no kasta anak ko. Awanang ti pagdanaga. Nasayat a tao ni Danica. Ket amok nga ibilang nakaspudno nga anak ti putot ko iti sabali, nanang. Sapay la kumata saan tong agbalin, aparikot dayta. Agtugaw ka, Danica anak ko. Agyaman ako nay nanang. Ano samti balay mi ata nakasimsimple. Ni nanang mat, awan pagdanagan nyo, ta sa anak arte. Kan may sa, nairwamak mat lang iti simple a panagbiag. Ti siled nga asidag iti banyo ti siled yu kan ni Harold. Nalawlawa nga minday jay. Agyaman naktaim manugot kayo nga agnaed kami dito, nanang. Awan rumbo nga pagyaman na manak ko. Agnaed kayo dito'y balay, aginggat kay kayat yaw. Tinapatag kat ambuyo tar aramidan yaw. Di ka matanaga, nanang. Tasan asadot ti manugang yo. Ay, di ka matmadanagan, Danica, tanasing petak akatugangan. Agraman ti kapsat ni Harold, nasingput matlaang dayjay. Saan kami akas iti dadduma dita aman nakibiyang launay. Impaw it konti kwarta para iti anak ko, nana. Agyaman ako na, Cherry, balasang ko. Awan anyaman na, nana. Aywan gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Nangala dadani ka ken Harold iti papelda? Wan, nako. Aniya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Ay, kwa. Awan, nana. Adala ang nalagip ko. At dansamot na isawang ko adi mo nagustuhan. Awan, nana. Agpakada ako, tabi si ak. Pangaasiyo, tagatangan nyo dagiti masapsapul ti anak ko. Nukurang timpawit ko, agdawat kayo kini Harold. Wan, di ka madanagan. Tauray addan asawa ni Harold. Saan namot aliplipatan ti responsibilidad na iti anak yaw. Okay, agpakada akon. Bye! Ay nawaw, an-anun dagiti murang ti putot ko bakit? Anya kumapay ngay lakay. Igalgal ko Ani, saanen? Ni nanang tutimakam mo kadagita. Tila ang bado tati ilabam. Si kakit dimat. Okay lang kanya-kanya. Sigurado ka, Wan, di mo't imbagakin ka, anapatagmat ti putot mo kanya. Iso amaragsakan launay ni nanang gan ka, nakasingsingpod ka. Siyempre, nasingpot mat ni nanang mo kanya. No natangsitak kat natangsit mo. Anya nga tanutulungan ka nga aglaba, tapno nabibit amalpas. Saanan? Agsagana ka kiti, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Naglaing kan nga agpili anak ko. Ay nawaw,
Apay akas naman ti bagbagayo na. Wen ata nakasingsingpet ti naasawam. Asikaswan na pa'y tiputot mo iti sabali a babae. Ah, ay. Kastabot ka na ti bagbagayo na. Wen ata no naragsak kayo, naragsakak mo't. Jak pa'y nangag anaga pa kayo kinidani ka. At dalata mo, ti saan miya pagkinawatan ng daduma nanang. Masulbar mi mutlata. Isumot lagayam nga awan mangag ko. Kasta ti maiparbang. No adda di yung nagkinawatan kan bakit mo? Saan ang masapul nga iwaragawag yaw? Hello, Cherry. Apay nga italaang nga imawag ka, balasang ka. Imawagak, tada na patag nga ibagak kada kayo, nana. Anya ti kayat mo asawan na kong. Saan ako namang ipaw iti kwarta para iti apuyo? Ay nawaw, apay nga'y. Ag tinulong kayo kumakan Harold, tapno maipaayo dagiti masapsapol na. Narigatan, nana. Ang mga no sabali a tao ti mairanod iti kwarta. Anya, Di tamo gayam nga agnanaad ti asawa ti anak yo. anya kumaitano dito iti pagnanaadan ni Danica. Dayta nga rudkat, nana. Naglalayngan na ngay, no mairanod iti kwarta nga ipawit ko. Ay nawaw, saan arupat kwarta day chay? Asikaswan nanto pa'y ninsaw. Iso ti mangilablaba kadagiti murang ti anak mo. Kaya't nalaray ta ti mairanod. Madlaw mo't. Ay nawaw, nasaya at atao ni Danica kunaklang arudan. Pagpanunutam man ngaminon iti dakes. Agkapita, kabsa. Agyaman ak launay. Eh, kumusta mit ta apo ko ta? Nasaya at magtikasasaad na. Nabannog ang nagayayam itay iso aday jay. Nakaturog manun. Nangyagak iti protas para kinkwana. Agyaman ako na'y tamalagip mo ti apo ko ta. Saan mo't ngamin asarsarong karantiin, ana? Ti kuna ni Cherry kanya. Kit adda ka no, ti ipaw it na kwarta para itanak na. Upat abulan nun nga awan impaw it na kabsat. Kanya, Wen tadi na kanukayat ang mairanod ni Danica nga stepmother ti aputa. hinawaw. Dito laeng, di makagapaw. Wen kabsat. Di na mo nga awiran kan ilablabaan ni Danica ti anak na. Naglukon da dya tao. Agar-aramid man ako na akong. Adda kayo manan, tatang. Napatagtibag akin ka, Cherry. Ay nawaw, anya manan ti ibagayaw. Sarong karamot anak mo Kan mangipaw it ka iti kwarta para kinkwana. Iti anya aga po, tatang. Tapno mairanod day di adani ka. Ape agumura ka iti asawa ti ex mo No mangipaw itak iti kwarta, sigurado ang mairanod day di a babae. Di mo ammo tilawlawatay. Amok ti bagbagak, tatang. Ammom ka di anidani ka ti magilablaba iti mo rin ti anak mo. Isukano pa iti mga awil ken insaw no busy ti ina ni Harold. Papansin a babae. Ay, pangasim anak ko. Saan man anatangkan ti ulong? When now, agsilsilos ka, iso akasta ka. Apay ko mga agselosak. Saan apulos, tatang? Jaklaan kayat ang mairanod day di adani ka iti kwartaan nagrigatak. Una yan, tigasta ka panunutam anak ko. Panagkunakit si katayan ti bigdaut. Nagsina kayo kin Harold, takas tangaming ti ugaling. Awan ka di timpawit ni Cherry nana. Awan pa'y mat. Ay nawa, apay ngay. Nasurok nga upat abulan nun nga awan impaw it na kwarta. Nalipatan ng samot tinti anak na. Saan aday ta ti makagapaw? Nukasta. Amuyo ti makagapo no apay asaan amang ipawpaw iti kwarta da dya, Cherry nana. Di na kanukayat ang mairanod ni Danica. Anya? Pagan ano ko man ni Danica ti kwarta na. Kat adamot ti kwarta mi. Ay, jak amo iti ex mo anak ko. Saan ko ang maawatan ti ugali na no daduma? Saan mo't ang masapol nga awagam ti ex mo, Harold? Ibagak lang ti pudno ken ko ana. Ang mga no ad-adaago na anak. Ibagak ti pudno. Tapno saan akong kumpormi ti pampanunutan na. Sikapay lang ti pagpanunutan na iti kasjay. Paganaan mo kumati kwarta na ngay.
Bayam tapanunutan na no anya ti kayat na panunutan. Ay nawaw, sana mabalin. Nagul ulimag tayo. Amang ano panunutan na ahusto tikas dyan nga isaw-sawang kan aramidan na. Managing bubukod day dyan babae. Nasayata sinong bata mo't lang tawag ko. Anya ti bagam aya. Napatag ti pagsaritaan ta. Maipapanmat iti anya. May papan iti sustento ta anak ta. Anya? Apay adi ka mangipawit. Pudno ka di ati asawak ita ti makagapo. Saan ako naglibak? Isong agpaisaw. Ay nawaw. Awan ti dakis nga aramidon ni Dani ka. Wen angam di tamat ti pagnanaadan na. Jak kayat ama irano day ta a babae iti kwartak. Ay nawaw. Among ka di ani Dani ka ti mga sa asikaso iti anak mo. Iso ti katulungan ni nanang ang mga awir kin inso. Isong hagtanang ka. Anya? Di mo iraman ti ubing iti ungat mo. Awan ti basol ni inso. Iso ano siyak ti sika. Mangipaw it kamat iti kwarta para ken kuana. Ala agsamot ti anak ko tatang. Nag-resign ka iti trabaho, maya. Saan pa'y? Ay, no. Saan magayam kay tibagbagakit mapanmula ang sarungkaran? Nagadumo ngamin ti reklamo dagi jay nga agina. Sino tinamnamaam ang mga wir iti anak mo? Nagtrabaho ka? Ang mumut-abisa kiti trabaho kiti talon. Ay, Di kag dalasutos kunak malay. Pagyamanam kidi at maanusan di sa bali at tao nga si kaswin ti anak mo. anya nga ruti kayat yung aramidak tatang. Mangipaw itak iti kwarta. Manula ang matipaw, pauit mo iti makabulan kay. No panunutom anaimbag. Kurang pwede taas will daw dagiti mga awir iti anak mo. Chire, Imayak, takayat ko ang makita ti anak ko, nana. madama digdigusan ni Dani ka ti anak mo. Anya? No kastoy abisi ket iso ti mga asikaso iti anak mo. Kasta ka di, nana. Wen, balasang ko. Iso nga agtanang ka. Pasensya kayon akadagiti na isaw-sawang ko, nana. Mala, kasaritam da Harold kandani ka. Amangan no kagura dakdagi jay. Nalakalaang akasarita dagichay. Tamud-amut ti agpakumbaba. Iso asika, agpakumbaba kamut. Jak kayat ti gulo. Maawatan kayo, nana. Di kay madanagan, ta ituloy ko ti mangipaw iti sustento ti anak ko. Kan binulan to asarong karat. Kasta ipariknam iti anak mo ti panagaya ti maysa nga ina. At damot kit dinidani ka, ngam sabali latta no si ka mismo nga inana. Ay, nawaw! Irespetom dagiti tattao ang mga aramid iti responsibilidad mo para iti anak mo. Ngamin, saan analaka ti trabaho da? Ikatam ti gura iti pusom. Apresyaram ti sakripisyo kan panagayat nga iparpariknada iti anak mo. Agpakumbaba ka, tapno awan to ti pagbabawyam iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ka di pa iti masapul mo, Kathleen, bakal? Awanan, dani lang kay. Agrubata kon. Awan tinalipatam. Tibalon mo ngay. Tipayong mo. Adda dito'y bag ko. Nasaya at mat nga rod no kasta.
Si kamanan ti makaamo dito balay So kunom to dagiti ubing ije pagadalan. Ken no awan aramidam, aglaba ka kuma. Ay nawaw, saanin na masapul nga ibagamday ta bakit? Amukon da kita. Agyaman ako na ilakay. Yan tangay si katimang manggay. Siyak mo't ati makaamo dito'y balay. Kasta ti kayat ko ken kaket. Saan ka na arte? Gaputa iso ti may parbeng bakit. Masapul nga agtinulong ta. Iti kasta, naragsak ti pamilya ta. No kasta ti kapanunutam, saan ako ngagparikot lakay. Mala, agrubwatak nga rudan, tapno saan ka maladaw. Okay, bakit? Agan anad ka. Rugyak mo taglaba. Naimbaga bigat mo, Dani, anak ko. Ne, da kayo magkaham nanang. Ay nawaw, kas kala nakigtot anak kakita kanyak. Saan nyo ba't ngamin ngayong bagbagang umay kayo dito'y balay itananang? Naggapuak iti ayan ni Antem, nalagip ko ti dimagas dito'y balayaw. Agkape kayo at damat ti tinapay dita. Ay, nabsugak pa anak ko. Ni Kathleen. Ang dati trabaho na itananang. Isaw ti agtrabaho. Uy, naawat ngamin iti naplayan na. Iso kapilitan nga gikata. Tapno at dati mga sikaso kadagit anak may nanang. Naimbag man, tay manugot nga iso ti agtrabaho. Uy tatakdakil ti sweldo na no iso tag trabaho nanang. Sa bagay, adda ngamin nalpas na. Uy nanang. Kasta tinasayaat. Ag tinulong kayo, tapno malag-anan kayo adwa. At dalabit papanak nanang. Ay nawaw, sa di numan ngaminan ayat ipapanam si Kaador. Imbis a makipurdya ka? Mapanak iti ayan ni pari Dani nanang. Ay nawaw, saanan ang mga numataktak jay tao. Madama tilabana itay limabasak ijayan da. Anya ti kunam nanang. Aglablaba ni pari Dani. Wan, apay, adda ka di parikaut. House husband nga rutan ni pari Dani. Kas jay ti ulidan nga asawa, Ador. Amuna atulungan ti asawa na. Ulitan nga asawa. When no under disaya nanang. Natural, no adda trabaho ni bakit na, iso ti agtagibalay. Kas jay ti maiparbeng, Ador. Iso ti padre di pamilya nanang. Apay kung mga iso ti aglaba. Damat ni bakit na. Bakit yan dag ita bakit? Siya kung timapan makitsanda lakay. Siyak nga rudan. Sigurado ka? Uy, unay kalakit din aya. Naibusin ti abasto tayo. Isa ang masapul ang mapanak makitsenda ita. Amom ti katangam. Katwa na, siyak pa eh. At damot listak. Nan kita man lakay. Kita man ustungot lang. No, dati kurang, ilistam latan. Mabiit lang nga rot ta kita. Ustungot lang, bakit? Husto mo't lakay. Ang mabiit lang ang takitaag pa'y dagiti daddo mga awan. Ta iso ti inayon ko dito ilistaan. O sige, tagdi ko sa klabit. Ilistam lang no, dati kurang na. Tas siya kung timapan makitsenda. Kunak tumat si kadayta pari Dani. Sigamot ka para to. Sa dinong tinagabuam. Iti ayan ni pare Andres. Nakipalot kami. Ay si Kangay. Ne, anya da kita nakakarton na binangkat mo. Abas tumid ang kita pare. Ay nawaw. Di mo ibaga kasi katimbaw ni bakat mo ngagpalingge pare. Kapilitan na siyak tinapan pare. Awan gamin tiwayan ni misis. Taad dati trabaho na. Una yan pare. Anya tinakakatkatawa pare. House husband ka gaya man pare. Adda ka di dakas pare. Apaya si ka ti mga rarami ti trabaho kuman ni misis mo. Trabaho ti babae day ta pare. Trabaho ti babae kin lalaki ko na pare. At daking ka, no di mo patyan ti bagbagat pare. Ay, awan katawaan da ka, dagiti kalugaran tayo no ka. Bakit? Di off mo itaya. Wan lakay, apay ka din. Kunak lakit din o damot ten rik-rik na. Awan. Dagiti ubing nga eh. Mangmanganda bakit? Adda klase da ita. Ano sampay laang ti mangitulod kadakwada Uwan bakit? Tapno makasigurado tamad laang nga iti pagadalan ti pagturungan da. Agihaman ako unay lakay. Numabisin kakit mangan kalata.
Damot na luto amakan. Aggidan talatan inton madamdama. Okay. Panawan ka pa nga ron, taas kaswag na giti ubeng. Amangan lumala daw da iti klase da. Sa dino tinagap po ang pare dani. Iti pagadalan, pare Ador. Pugtok pare, si kamanan, tinangitulod ka dagiti putod mo. Ay nawa. Awan mo't siguro ti da kasi jay, pare. Kit no trabaho ti babae na ita pare. Anya? Trabaho ti babae, ti mga sikaso ka dagiti ubeng. Iso asaan kumaasi ka, ti mga ramit ka dagita. Ni bakit mo kumaa? Ni bakit kumot nga min trabaho, pare? Ay, awan mon pare. Masapol at tulungak ni bakit ko tanong saan? Apaan na? Under ka gaya man niya. Saan mo't aga po tatultulungak ni bakit ko, pare? Kat under na kon. Ay, kas lakas jay matlago na pare. Anya? Katwan no siyak ti sika. Ay, jak ipalubo sa kasta pare. Talaga ka day ngawan ti pagbaliwam si ka, Ador. Ay nawaw, apay kasta man na nanang. Awan ti takas ang raramida kanya. Nangagkaw ti panagsasaom ka ni Dani itay. Ha? Dajay ka din, nanang. Tasurwam pay laang iti dakas ti padam ataaw. Pudno mati bagbagak nanang. Trabaho, ti babae, ti kasjay nga raramidan na. Trabaho mo't lang ti lalaki dayjay. Saan aga po ta babae iti kaadwan amang itultulod iti anak da iti pagadalan. Kat panunutem maten at trabaho ti babae iti kasjay. Iso ti pudno nanang. Ay nawaw ka. Iso a pinanawan na ka ti asawam. Takasta ti kapanunutam. Ay, naimaglakid din. Tanalpas ko mo't lang tinaglaba. Ibilag ko na gito yan. Iti kasta, mamagaan mo tayo. Sayang mo, tidarang ti init. Oh, pare dani! Yahoo! Ay, lumabasak pare! Nimot pare Ador da jay. Nakaigam iti manok. Mapandaman siguron makipalot. Bay-bay aglatan. Jakon sungbatan. Amangan no kan tiyawan nakmanin. Nang runakit nakita na ti panagsalabay ko kadagiti linabak. Ay, lumabasak pa'y kunak, pare Andres. Ay, pare Dani, kunak kuma. Ha? Oh, mayat May isa ka gayam kadagiti taga. Anya taga, pare Ador. Tagaluto, tagalaba, tagainaw, tagawalis, tagasundo, tagapalingke. Dado mapay. Ha? Among pare, ti lalaki, iso ti makuna ahaligi ng tahanan. Iso adi ka nga ron agpaandar iti asawam. Pare, sa anak nga under ko nakmanin. Tultulungak lang mo ti asawa. Tay sukit nga ron ti ada trabaho na. Aw, adula amin day ta. Ti kunam kay day, under ka pare. Hay, sige ka pare. Ang mga nubir nga sanda kanton iti Andres dito yung lugar tayo. Apay nga taakas jay ti panagsasaw ni pare Ador kanya. Trabaho ti babae kung kunana mo da kanayong. Mga nan, Dani lakay. Naunag samot ti pampanunutam lakay. Ha? Itay pa'y nga ay ayaban ka. Mangantan. Pasensyakan bakit? Anya ti pampanunutam aya. Wano, adda ka di parikot. Awan day jay bakit? Adala na lagip ko. Sigurado ka ah. Wen, mangantakit din. Taso ko nakpedag iti ubingin ton madamdama. Ay nawaw, uunay mong tinti ka strabiyag. Ay nawaw. Apay kastamot tan lakay. Makaumang arod. Makaumati anya. Katkatawaan tak dagiti kalugaran tayo. Anya? Wan ata siya kano ti mga aramid iti trabahong kuma. Ay una yan lakay. Saan ka di ana pagsaritaan ta asyak tagtrabaho? Sika ti agtagibalay. Wan ngam adong arod ti sa uda. Di mo nga min ida ay kaskaso ah. May bagam ti kasta. Ngamin, saan asigat ti katawan da? Trabaho ti babae kong kunada. Bakit nakababain? Anya nga ro ti kayat mo ang mapasamak? Magtrabaho akong bakit? Sigurado ka? Wan, siyak tagtrabaho. Tapos di dakat katawaan kan kantyawan nga under kas kada Andres. Ay kat si kang angarod. No iso ti kunam, di iso ti aramidom.
Anya tinagapaan nyo kanila kay mo idikalman, Kathleen. Nakadamagan nyo anagapa kami, Nana Mercy. Nangagko ti sa uyo idilim mabasak iti paraangan nyo, balasang kao. Ay, nilakay ko nga rod, Nana. Apay nilakay mo. Ibain na mo tentar aramidan na. Anya? Katkatawaan ka nung amin dagiti kalugaran tayo. Taiso ti mga aramid iti trabaho ko ma. Maawatan na kuma, ta si kamot nga rod ti ada trabaho na. Kaya nangaruden ti agaplay, Nana. Parikot ko ita, ta saan mat amabalin nga agtrabaho kami adwa. Awan mga sikaso kadagiti ubeng. Ay na, kinapudno na. Ni Ador ti may sa amangoy uyaw iti asawam. Tunggal makita na ngamin katawaan na. Ay, agparikutak ki din, Nana. Kunamlan asino mat ngamin dayjay nga Ador no agsasaaw. Iso a pinanawan ni bakit na takas jay ti ugali na. Ti kayat namat kat isaw ti pagsirsirbian ni bakit na. Pudno nga rod ti sayang gusang, may papankin Ador, Nana. Ay wan balasang ko, pudno dayta. Ibagam kanila kay Mau, ano adda ti mangag na kat saan nga agpaapiktaw. Anya kumangamin ti ammo ni Ador kat sadot mat amaysa. Pangaasem, tadimon kan-kansyawan ni Danay, Ador, anak ko. Nay, apay manan nanang. Wen ta saan damutin nga agkin naawatan ka ni bakit naga po iti aramidan yaw. Kat, apay asyak ti pabasulan nyo nanang. Wen takat katawaan nyo mat ngamen. Kan-kansyawan nyo mat ngamen, isu aday jay. Mabain ka numatan. Normal laeng nga makarik na iti bain. Nang runa kat iso ti lalaki nanang. Tapno ibagakken ka. Kas ka ni Danay, ti makuna nga ulidan nga asawa. Ulidan no ulidan. No awan ti nasaya at nga ibagayo iti padayo a tao. Agulimag kayaw. Di yu pakibiyangan ti biyagda, no awan mo't ti nasaya at ama itulong yaw. Ay saan ko abasol? Nagpaapekto ni Dani nanang. Damat tan king kuana Masaktan ta isumat ti pudno. Andar mat ngamin nanang. Ador! Pudno mat saan ka de? Under di saya, day di adani. Iso adi na bagay ti Dani anagan na. Ti bagay na Andres. Hay, makamu ka. Numauma ni Kathleen kat sikat ti apaan na, makamu kamutan iti biyag mo, Ador! Agaplaya kon bakit? Ay na, saanin lakay. Siyaklatan ti agtrabaho, ta sikat ti agtagibalay. Ay, saan? Ya kayat. Kan tiyawan dak mo ituloy ko pa iti aramidag. Ay nawaw, apay ngamin nga agpaapekto ka iti bagbaga ti pada matao. Nakababain nga rod bakit? Nakababain? Nakababain gaya man, ti panang tulong iti asawa. Diya ka mon bakit? Basta agtrabaho akon. Sikan ti agtagibalay. Saanin ko na lang arudan. Narigat ti trabaho iti construction. Iso nga rod nga ibirbiro ko, tapno saan ka matlaang amarigatan. Ay, basta. Di naklapdan iti kahit kong aramidan, Kathleen. No ko nang agtrabaho ak. Agsarita taman, Ador. May papanitian niya, Kathleen. Sika magayam ti numero 1 amang kankansyaw iti asawa. Kahit, anya ko maita? Pangasi ma, tasardengamon nila kay ko. Saan anasaya at ti kastang aramidang? Ay nawaw, iti anya aga po asardungak. Apay, masaktan aya iti bagbagak kat pudnungot nga address. Sardengamon ti asawak, no di mo kayat nga idarum ka, Ador. Ha? Idarum na kunam, Kathleen. Wan, iyuman ko kini kapitan ti kastang aramidam iti asawak. Iti kasta, maikan ka iti pagnakmam. Saan kasalumot nga men, kat kanayon abisi nila kay mo. Isupay kit din ti mga aramid iti trabahom ko ma. Ha, agtal na ka man si Kaador. Di ka agpakalaing. Di saan na ka kumapinanawan ni baka mo, no talaga mo laeng analaing ka. Ha? Dayta ka panunutan ti makagapo, no apay apinanawan na ka ti asawang, saan ka de? Agtal na ka kuna manang. No di mo sardengan ti asawa, talaga nga agdarumak. Idarum ka, Ador. Nakaamon nga ta ni Kathleen iti parekot mi nga gasawa. Anya ngay, nariltok kalakit di nga rudan adi na oras, Ador. Ay,
No sa anak lang nga nakapagtapal itay, ang mga no natibab ko dahi ay. Nasaktan ka iti insawang na kat pudno mat. May sakayumot nanang. Day tanga main, nalaing kantumot amang kantsaw iti padam a tao. Di mo amaw anaragragsak tibiyag dakatlen kanidane ngam tibiyag mo. Adula amin. Basta under daya dane. Under. Ay nawaw, sardengam ngaminan ni Dane. Saan aday takan kantsaw ti paglaingam. Apay di ka mabutang amay darum ka. Tanya ko mga iti pangidaruman dahi di akatlin kanyang. Awan madi nga inaramit ko nanang. Ay nawaw, talaga mat anatangkan ti ulo man niya. Kat pudnumot. Saan ka din nanang? Ay, jak amukin ka, Ador. Makauma ka, akasarsarita. Ha, di ta ka manlangan. Ha? Ay, nanang! O, nanang! Di na panawan dito, oy! Adda punto ni bakit mo, Danay. Anya nga ro taramidak nanang. Kan-kantsawan dak mo ten. No kantsawan da ka, di kantsawan mo't ida. Ni pare Ador. Nalaing agkantsaw da dya tao nanang. Ni Ador, apinanawan ni bakit na. Ha? Tidamag ko kat feeling bus day dya tao. Iso apinanawan ni bakit na. Nalabas ka no ti kinasadot na. Di na amo atulungan ti asawa na. Payawat na kano amin. Iso anauma ni bakit na kat pinanawan na. Pudno nanang. Saan mo't ngamin akasta ti istorya na kanya kide? At da kanumot lalaki ni bakit na. Oho, inulbudan na kalaeng. Iso nga agpanunot ka, anak ko. No di mo kayat apanawan na kamo ni bakamaw, di ka agpaapektaw iti ibagbaga ti padam a tao. Tinapatag kat naragsak ti pamilyayaw. Para kan ka lakay. Ay nako. Portamot da ito, Kathleen, bakit? Wen, para kan ka. Gatangem no anya ti kayat mo agatangem. Awan, bakit? At damot amin na nakasapulan tayo dito balay. No awan pa'y ti pangusaram, di idulin mo pa'y lang. Sigurado ka di bakit? Wen, deserve mo dayta. Ngamin, nasingput, kun nagagat ka nga asawa. Ay na, agyaman na klaunay, bakit? O sige, agrubatak nga ruden tada trabaho kita. Sikat ti makaam mo amang sukon kadagiti putot mo, ha? Uwan, bakit? Amok, no sa di naman ang tipapanang pare dani. Mapan ko sukunan dagiti putot ko, pare. Adda ka di parekot? Ni bakat mo ngay pare ah. Adda trabaho ni bakit ko, pare. Iso asya akong ti mga rami diti trabaho na kuma. Andres ka talaga amatan niya. Sige, kantsawan na kagingga kay kayat mo, pare. Awanan ti bibiyang ko dita. Tinapatag, kat naragsak ti pamilya. Ha? Ibagamlatan di kayat mo kay baka, pare Ador. Basta siya, sa anak akas iti daduma dita, a pinanawan dagiti asawa da, gapu iti kinasadot da. Ay, namaw. Sige lang, pare Ador. Kantsawan na, agingga kay kayat mo kunak manen. Okay lang kanyak. Tinapatag, kat agtintinulong kami kini bakit ko. Kang runani ti amin, pare Ador, saan kami nga agap-apa? Ay, nawaw! Di mo ibain no may saka a house husband. Tinapatag kat matultulungam ni misis mo. Laglagi pam, nga awan ti trabaho ang nakababain no para met iti pagimbagan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adalakad mi iti kumpare kita. Ay nawaw, sa dino manan ti papanan nyo. Na, api akas na ti panagsasawang kanyak si Katesi. Win tadi kamot ngaminan matatao dito'y balay. Nagadulakid di ngay bagbagam. Amo masanak a komportable no daklang dito'y balay. Kastape lang ti bagam. Mangted ka pa'y iti kwarta sakbay apumanaw ka. Awan igatang ko iti kanan dagiti putot mo. Diyak matam mo no kaano nga agawid ka. Amangan no makalawas mun tumanan ijay. 50 pesos. Ay nawaw, day talaang. Agawid akmat lang inton malam. Si kakit di mo. Uray agawid ka inton malam. Iti panagkunam ka di kat umdas ti 50 lang. I-budget mo mat ngamin Ay nawaw, nalabos ti kasta kinakuripot mo, amor. Awanin ta do sa o. Imbis nga gyaman ka, tada itid ko kayong ka. At dangag paiso, ngum kurang mga rod. Di ka manaktak. Tama nga numalado ako pa, iti papanan mi. Naimbag nga aldaw mo, Maritese. Kastamat kan ka, Mare Badet. Ay nawaw, apay akas ta tilangam. Naliday kamot. Wala tamasiksikuраnak iti asawak akuripot, Mare. Apay manan, Mare? Limabas nila kay mo dito'y istor ko itay kaut. Adda kanulakad da iti gayim na, Mare. Kaut, anya launay ti pakasikura, Mare. Kasano mga amin, Mare? 50 pesos laang timbati na kanya. Anya? I-budget ko kano. Maasarak launay, ta sobra ti kinakuripot na. Anya laang mati magatang ti 50 pesos itangay, Mare. Ammo pa'y iti asawak, Mare. Aywan gayam, ikanak man kit di iti noodles kan itlog, Mare. Itlog ken noodles manan, Mare. Isulaang mati umanayan ti kwartak. Madimo laang no noodles akanayon. Ay na, Mare, no choice. Anusan milatan ano anya ti adda. Anya ngay nga rod kat kuripot mat ti lalaki anak ki asawaak. Numano ti umanayan ti 50 pesos. Isulatan ati itad mo, Mare. Ay no, anya nga dito inlutom si Katesi. Itlog kan noodles. Apay ka de. Na, dahito iti pasidam kanyak. Ay na di kan agpili. Tamanulaang matimbatim akwarta kanyak itay agsapa. Na, nusan atuyo ti pasidam. Noodles kin itlog mo. Kasta ti si dadagiti kuripot akaskan ka. Diyak amuking Katesi. Sana kon amangan. Makapawan ganas ka mo. No di mo kayat ti sidaan. At damat asin dita. Makaparurong ta talaga. Reklamo ka la reklamo. Ngam kuripot kamat nga rod. Anya tinamnamaam ngay. Kat amumat nga awan kwarta. Sa anak ang makatrabaho. Tabi si ak ang mga asikaso kadagiti ubing. Pudno ka di tinadamag ko, Maritese. Nagapa kayo kanukin lakay mo idirabi eh. Ni, asino tinakadamagam, Mari Badet? Ni Fili akaaruba yaw. Mangagkano iti ayan dati sa uyo kinilakay mo. Nagapa kami nga agpaiso, Mare. Ay nawaw, apay manan. Anya tinagapaan yung agasawa. Agrek-reklamo ta noodles kan itlog laeng ti sidami idirabi Mare. Naa, nagpuskol mo ton tirupa na no agriripay laang, Mare. Ay, naku nampay, Mare. Talaga ang mapunpunuan akon. Uray asino mo't Mare. Masong batak pa yan ti asawak, Mare. Husto laang tapno makarik na, Mare. Nariga mo laang no agul ulimak ka. Awan ti mapasamak. Ang mga nukarkarwan na pay kiday. O nga rod, Mare. Ala, agpatuloy akon. Mapanak man dumawat itinateng ni tatang. Dagiti ubing ngay, Mare. Nakaturog da pay laang itay pinanawak ida. Agsubli akmet kit di adagos, Mare. Nakaumay ka, Martesi, anak ko. Umayak dumawat itinateng niyo, tatang. Saan ang nagmula nila kay mo? Saanan, tatang? Ado tinateng ko, ngam aday di garden, anak ko. Sa anak pa yan nag-api. Kaano nga agapit kayo, tatang? Intun Lunes, anak ko. Apay ka day. No adda reject, mangted kayon to, O sige,
Mangidagasak to itayan niyaw nagpasentro Agyaman ako na tatang. Naimbagla si daan mi kadagiti apo ko yo. Sobra ka taagkapita pa anak ko. Ay saanin tatang. Agawid akmet la adagos. Tamangan no makariing dagiti ubing kat sa pulenda. Nay, da kayo man gayam na ito ha, tatang. Nang yagak itinatang, amor anak ko. Niti singay. Tesay! Tesay! Apay ka di aya. Umay ka pa man. At ni tatang dito tatang, agtuko kayo pala. Nang yagak itinatang anak ko. Naimbaglaangan tanang yag kayo tatang. Ado pa ti reject ngam dayto laang tinabaulak abagkatan. Okay lang tatang. Isupay mo't day ta Nung makawaya kayo, mapan kayo latay di balay. Or nung agti-reject tap no adati alaan nyo. Tatang, alaag kape kayo pa Oy amor, irwar mo ti termos. Nagkapan nyo, Tata Manuel. Nagkapuak itayin da sisi. Gusto ano sinarungkaran nyo, ida? Italaang manan. Masansan mo nga minti panagapad ang agasawa. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan? Nay, saan nyo nga amaw nga agap-apad Tata? Awan tinadakdakamat ni ti si kanyak na kaong. Mabain siguro ang amang ibaga kada kayo, Tata. Anya ti pagapapaan daya. Ti kinakuripot nila kay na ti kanayon da pagapaan, Tata. Anya? Amuyo ka day. Noodles, itlog kan toyo, ti kanayon agatangan ni Maritisi dito'y store. Gedad duma, utang pa'y day. Nay, apay ngaya kasta. Kasanaw, kat kuripot mo di asawa na. Kas kumay di napalabas alawas. 50 laang ti imbati na. Di noodles kano kan itlog ti impasangon ni Maritisi kan kwa na. Kasta unay ti ungat na. Naibusan ti mantika lakay. Anya kumaitanong na ibos. Ay nawaw, mangtad ka iti maigatang Anya kumapay ngay. No awan ti mantika, maanusan pa ilaang. Anya, kasano nga rod nga igisakti nateng asidaan tayo? Nagatuadanom dita. Ay nawaw, intun kwan agreklamo ka manan. Kas na ko nakitayan, no anya ti adda iso ti maanusan. Manula ang mat ngay ti mantika. Ito tinapatiga pang usarak iti kortak. Anya ti kayat mo? Nayunak manan ti utang tayo iti istor ni Mari Badet. Ay nawa, addaya imbagak nga umutang ka. Ay, jakamukan ka. At dalamangag ko areklamom, makitam talaga. Saan asyak ti pagpungpung tutem sika, amor? Mabalin an nayunak ti utang ko, Mare. Anya man ang ti utangang maray. Mantika lang, Mare. Tay nakabuti ka day, no? Tay naka-plastic latan, Mare. Adda per kilo alakom, saan ka de? Adda, mano a kilo ti utangam. Kagudwala ang Mare. Adamot kit di pa kitang danak inton bigat. I-advance kuntukan katitangdan ko. Kaslaawan mo't asawang mari iti kastangar aramiden nila kay mo. Ay, jak nga rod marik na nga adda asawak, Mare. Una yan akasasaad mo, mare. Amo ka diti ina ni Amor, ti kastangar aramiden na. Saan pa'y, Mare? Awan amo na day jay. Jak mo't kayat ti agipulong, taamangan no siyak ti madaksan. Ije ka di ayanda Amor ti papanan nyo, nanasinay. Wad nakaw, sarong karak man ida. Adda ngamin nangagkukat nga istorya. Adda nangagyo nga istorya, nana. Kuripot ka no, ti anak ko. Ay won, pudno day ta, nana. Ay nawaw, kasanumot anaamwam day tabadet. Kano ka na yun nga agapadakin maritisi, gapu iti kinakuripot na. No kasta, pudno nga raw tindanon da kanya. Pudno, nana. Mabain lang nga agipulong ni Maritise, tamangan kanuno iso ti madaksan. Siya kun ati mang ibaga kada kayo, tas sigurado asaan manen nga ibaga ti kumarek. Ay naglukon da jay nga amor. Nabayagan akas ti aramiden na nana, agan anos laang ni Maritise. Kinapudno na, at idugan ti listaan ti utang da dito'y istor ko. Ta ultimo maigatang iti mantika, kat saan amang ti anak yo. Agkapi kayo pa nanang. Agyaman ak unay, ti asawam ngay,
Awan da dito'y balay. Sinukon na dagiti anak na iti pagadalan. Apay ka day? Nasaya at tapno di na mangag ti bagaken ka. Ay nawaw. Anya ti kaya asawa na nang. Sika ti pagsasaritaan dagiti marites a kalukaran tayaw. Ha? Apay ka no? Takuripot ka kanumag. Anya? Ay naanak ko, saan nasaya at ti kastang aramid ti may sa padre di pamilya. Agtip-tipid kami ang nanang. Na, agtip-tipid ka kunam. Ngem ultimo mantika, utangan pa'y ni bakit mo di ta istortigayim na. Ay nawaw. Nag-istorya day di abadet kada kayo? Pangaasim tabaliwam ti kastang aramid mo. Ang mga nuinton madamdama kat panawan na ka ni bakit mo. Anya ti saludsudom kanyak, maritisay. Wamane, planok ti agnaud iti ayan ni tatang. Okay nga talaang? Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam ngay mare. Si kalaang mga ti close friend ko, mare. Numay papan iti day taabanag, kat sika ti makaamong agdesisyon mare. Sika ti makaamo, no anya ti kasayaatan nga aramidem, tapno agnakam nila kay mo. Tila ang parikot ko, mare, no sa dino ti pagtrabaho. Asino ngay ti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ka mare. Ni tatang, mare. Ada kang kaday taa mare. No anya ti amom apagsayaatan ti pamilyayo, iso ti aramidem. No may papanmat iti trabaho, mabalinmat nga i-refer ka iti kasinsin ko. Dito'y kami nga agnaad kadagiti ubing tatang. Ay nawaw. Ada ka dit pare ko? Hay, masiksikuran una yun iti asawak tatang. Apay ba? Sobra ti kinakuripot na. Ay, di ka agdarasodo sa anak ko. Dito'y ako, tapno adda kayo akatulungak ang mga sikaso kadagiti apuyo. Anya? Agtrabaho akon, tapno awan maibagaday jay nga amor. Kan tapno saan akon nga agdaw-dawat kan kuana. Na, anya tar aramidem dito'y balay ni tatang, sika, amor. Dito yung mutan nga agnaad. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka pailaang asumurot kada kami dito'y. Awan mo't siguro dakas na, no kaya't kumati agnaad dito'y. Tapamilya kayo, mate. Ay pangaasim, amor. Iso nga rod apin manaw kami ijay balay, tamasiksikuranak kan ka. Ita, sumurot ka kiden. Awanan ti maaramidam tadakon dito'y. Ayan ni tatang. Ay nawaw, talaga na puskol ti panagruprutam. Nakitak, tinakasako abinagkat nila kay mo itay bigat, mare. Nangipanan na iti dayjay. At da ijay balay, mare. Ay nawaw, simurot kada kayo, mare. Ngun, mare. Saan amabain kinitatang mau? Ay na, mare, nagpuskol ti panagruprupa day di tao. Di na amu ti agbain. Pimanaw kayo di tabalayo, tapno awan ti pagparikutam. Ngam simurot mo ti sakit ti ulo, mare. Ay, maruruda nga rod, mare. Sapay la kumaa, tabagbagaan ni tatang dayjay, tapno agbain mo. Amom, si Kaamor, saan nga binanasaya at agbalin ako ripot? Na, anya ti basol ko tatang. No adda ti kasapulan ti pamilya, ipaay mo? Saan kat ati kinakuripot mo tinangruna? Taanak yumot ngamin tatang. Di na amot agtipid. Ay nawaw, di kan agpabasol, taamok asikati ayan ti biddaw. Ne, apay ngay akas tatang. Kanunungan yung matunto galit anak yo. Amaw ka nasaya at atao ti anak ko. Makapaon ganas kayo, mate. Pumanawak man lang tapnaon ti adwa sa uyaw. Nagululi mo kakiday. Kay ipagarup ko asan apod no dagiti idandanon da kanya. Ngam ita, napanaglag apod no mo't gayam. Agbalbaliw ka kumamot tayo, baraw. Mabusurak iti katugangak nanang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Anya ti naramid na ken ka. Pinagsasawan na kid tayo agsapa. Ay nawaw, iti anyamot agapo. Kuriputak ka no. Dayta ti bagbagaken ka. Isumo lang ti kuna dagiti tattao a makamamuken ka. Agraman dagiti kaarubayo. Makapaasar kit di. Ay na anak ko, ikatuman ngamin ti kinakuripot mo. Nang runa no dagiti masapsapul ti pamilyam ti saritaan. Isumutar aramidak nanang. Ay nanamintakil ka nga ulbod.
No ipaay mo amin ti masapsapul ti pamilyam. Di awan ko matireklamo ni bakit mo. Ay, amor, agbalbaliw kan. No di mo kayat nga isukat na ka ti asawam. Imayak, tasukunan kayo, Tese, bakit? Ha? Anyat ko nam? Imayak, tasukunan kayo kadagiti anak ta, bakit? Agawid tayo di balay at damot ti balay tayo. Ay, nawaw. Asino tinangibagakan ka, asumurot kami? Siyak ata, siyak ti asawam. Ay, saanon? Anya? Dito'y kami pailaan kadagiti ubing. At least dito'y, adda ni tatang ang mga sikaso kadakwada. Kan, makatrabaho ah. Mabalin mo't asaan ka ngagtrabaho? Siya kung tagtrabaho. Ay, saanon? Amok ako ripot ka. Iso amay mayaten no adamot bukod ko a kwarta. Anya? Ipamay sampay lang ti atensyon mo iti trabahom. Kandi mo liplipatan ti mangtad iti kwarta para kadagiti putot mo. Dito'y kami pailaan nga agnaed. At least, dito ayan ni tatang at the peace of mind ko. Ay, nawaw! Di ka agbalin ako ripot. Ipangpangrunam ti kasapulan ti pamilyam. Laglagipam, at itao amang ipangpangruna iti pamilyana, kat isu ti pudno a responsable kan naimbag a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.